report me men bana kwen kenya maner malkan wala chanya dangro di diok ka pairo ron kina dangro iri dangro bakel bana right ke kweji UN la United Nation humanitarian ship men ci were wi ka South Sudan ke we ka akobo gwaze pai we kan ko rege kwida bat chewe ka kan konin ten pai we ke report mi shalat ka chanya dangro wi ro ka ron kin dangro dangro bakel ka jen pairo mene the UN Emergency Relief Coordinator chika chubra wika South Sudan ka Friday and Friday. Chicken we ka gwasen content sha affect occur ki gwaten content chi lwak ke chubtin ala lwak ji humanitarian nandanen be chika takor kon lat ka rodian ka jonglei. Ka Friday kan ji UN Emergency Relief Coordinator chika chub. Ka jom chalat gwaseme ka banywa ka yakel ko ji United Nations coordinator she can were we dun bang unless the problem tete jamanga kona and ko dana to ka jonglei state kam kumen dangro kuma spele ayo kana kuma kirme yadi dala SSPDF ta danen dakan wi keje nakan gad keje wankan take keje jagu the United Nations obi kana ogi teka kaler mi chalat United Nations kuäär dan en chalat Tom Fletcher the UN Under Secretary General malarandi humanitarian affair ke emergency relief coordinator jen jagwaten kon tinchi kore chi gutokten chaweten gwaten kon tinchi South Sudan chi choche ditin along ko en kum South Sudan ke South Sudan ke shwale youngest nation ko jen pa independent party jek en wude mem shwale Fletcher che gn che we ka malakal ka penal state che jekaneten kontila local resident community leaders kanete kontin cha affect kordan chi tuɔɔk no nete content ka Sudan nete content ka South Sudan ajen ken yam chika jian chikan we ka akobo before that ban jo gitama jen Fletcher kuäär mo charwaj ajenete content cha displaced rawika South Sudan ajenete ken karuntu ngwan ka camp ne ka refugee camp changna man gur kana lumono de kan barar de kan rodian bilat tech de ka wore wich kan ko karo da kapchung tera mishi kwan ke shi me ka ken obe chingna kam gur kana de ka shing rai wich mitaka mal mitel kor ko de ka shi man ken de kan kapit de ka gat ken de kan kala rai dul gora de ka tega dul wal magwa me de jwat ken de gari alakatin duno tama kanti rekam ni shulkan ka korun tungwan jawar ga gor gwata mane janne tungwan sigara dial nyinken dialen go shikan kabat cherken tungwan chikanyon ko dorken dorian chadak cha kwaken cha gayar dana gujeno che tel future but men dini jal non kan ke dignity ko kan give up retake as long as tigran ba mo gwa be jalen jek kan editin kon te garo fuji camp kan edin kontin ci shuch ka kortun wan nimi go korko to ke 2013 lana berar bu korbara nyok bana barar bu korbara nyok be let che bu kume kirmi yadit ba mal ba janok chamal che gor Rinentung wantin konen tegar of G camp kide kono cholo IDP rewika South Sudan tan dien shush kan lanko chen ke barar ketel kum marong dong ba man tegaje baja kwal baja mach aram mo metega bom ko te ga tanat te charen dong ko gale survive kajing nen ko ken chen chu ko barare kem gale lo lo kamat betera dien bi goro be ko ko kan ko metel kume jenta dan la tegaje Yara do ne wude me jen South Sudan goro lokane di ala content la ji international community. Jente jal
ni ke Saturday ke we ka Jonglei State gwan mi ma che chop tin cheneri chop ke 280,000 people tichi chuch kie ticha dek ka chari au kador akumi kirmi yadi ticha displaced 280,000 people displaced again chala de no authorities kene to kon teacher ujek ko chewe ka Jonglei again Tom Fletcher che GN che wene ka Kuba County che wene ka Kuba County Hospital gwada da anti doctor tikatin doctor konten kwane de konte ka bot kwa bot ken rialeka lakken ka gwan mitele ka walterong kedune de konten ku kan ga treat kan doctor wa kan den kon cha moy ka bar to dit gwa kur dana ci tuɔɔk kene de konten de dolwal te gar tien te geten te cha bar dong ba ran bar ba gak shum ka dangro akuma kirmi yadit neyte ngwane kontre dolwal wate geten me gad mitene jen ka pes dangwal badek kana ramdit kel der mite guruna jen baro mila check chela de no ne civilian should never be a target cha civilian cha ga target to kuma ko kuma kirmi yadit ko target Nuer ramdit kan di alfara kaja mubogana kare ni alke gunship boka market boka dulwal mbe ga mano de to go rama mo chenat te dier ke tegdien so ich wude me mala kuer shala Tom Fletcher che report me che jalat be ko ni ga ta dana che gor kaje ajen nena in Jonglei State I visited Akobo County Hospital where doctors are working flat out to treat people injured by fighting. Those I met with gunshot wound included an 18-month-old child and a 70-year-old grandmother. Civilians should never be a target. Janjo mo chaladone. Ko jan che we ka Kubo ke che jagana che stone wan che collect. Ga tiene shamana ken nak chagwana ken nak jawai keke. Che ngaje ne kono kwa target ka gat. Ka jo chalat gwaseme a UN spokesman Stephen Dujarric Jarach along. Jenete konti law report riche ka jogo no ne ka New York. Ano Tom Fletcher jen betek nindang dies mission de re wika so Sudan bagoten kon be tin chana nakten ka cha yar be ka gwich cha jo mo cha jala de so jen be we ne ka local resident in kon shuch ko be ko gwich jen be right kaneten konti civilian Barai kanete konti la humanitarian workers. Barai kanete diala content and wana mountain church ko be all this tour be collect ko kana content kwa ngwan la ngai kenu ko ngun lat ko rodiano. Dio jen first time dio ko be baben maybe ko be right kanete content cha chude me cha ejek. Kana matuok restore kanu bane banware baga juy ke juny midi like this. Ni 2013 kan wara kan kelel no name a kormi di che kormi tot and over 80,000 nearly million people baga displaced a kor a queen and continent jang ko gor kano biken akobo biken a kaf ke biken lonwelan biken a kaf kan mtuok a chude me che wen wana mo ko betin konan tuok ba ko giteka ko sa mishiret ke me changa jane diala no kume morai ke kirmi yadit o go jeno ben ware bakabat so na me a report mi ci kon diala ngach good enough and would me the way ka tami mo mi ci kirmi yadit ana cherem di tajalat ta en cha nan Nuer tirman an ci konen
kayut ta shanek mend chugo jandang ra widero ke wuna dang jok nere konen cha pele no ba much ka kwen ke ba mu ke yo ka lung ka ne ka makar kun no biare wich na ba mu ka lok chukena ling na ka kel ko ngas kana no dong malat ke true but kana tuɔɔk ka kore ena shwakanak bana full report ban jelo je ka kore bana chongo gwadame en biate kamal bye bye